और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Ki Saiantis jonga China kilakam baglalaban shnayu robot balaban kha klung balalaban le yakani hapoga jingalam Dr. Zhang Zifeng Saiantis jonga kaiwa technology kebedan hazwang do kakum gejinglap jong new scientist laong bai khunlung inhe insan hakpo jong robot ban pun khnai banai kumapun khun kikinthei Dr. Zhang ulakin tu gi bo sarkar bidiban sedang no ban thau yaki an kirul khnang ba onla ban pintre kam no yakani Dr. Zhang will pendap yang PhD na Nanyang Technological University na Singapore. Ulong bahaba ikhulung idan hakpo jong robot kindon kitendong lani kitiu kiban basa yai tat hadu ba indalong Briew bat long banshim. Lakmi lenti ba onla ban penya yo tau robot dakador kwa shilak yon lani khat arlak tingka hagapisa India. Hadu mentagi scientist jong China kimpat batai bnia kumnu kinpin pun khun hakpo jong robot hendega pintikna bagadega bala banle namar bagla daptas kajingwat banyak ki scientist ya kani kedi namar bala duna palan ki bakha khun menta China ha ka baga jingbun Briew ka China klanang hiar ki scientist kinget bagan ga jingle jongki kan pelat yaki kinthai naga jingkuslai ha bagi pun khun namar babun ki salia ban kha khun da ga berkhat yok akta ka koi ka khya jongki